Muraho neza mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Je ndakomeye, ndashima Imana kuba tubonye tugejeje aya masaha. Imana ishimwe cyane. Nshimira abafana banje bakomeje kunkurikira, abankorera subscribe na share na comment na like. Hari umuntu wambwiyeho umusaza arambwira ngo ese ngo iyo like muza muvuga ngo nimeze gute? Ngo zoza nyikorera hehe mwana? Niko yambwiye. Ndamubwira ati reka nzokubwira mu kiganiro cy'ubutaha ahantu uzoza ukora. Nimubona ka kantu kameze ngo gutya, aka kameze okay, agakumwe kameze gutya, uzamugenda uhakanda. Nuhakanda gutya uzoba unkoreye like. Mukomeze munkorere like mwa bantu mwe na komanteri rwose muzaba mukoze. Ndabashimiye cyane abamaze kubikora, n'utarabikora akomeze abikore bose muzaba mukoze. Aya masaha rero ko turavuga twihuta, ikiganiro cyacu ndabona ko cyihuta cyane. Sawa rwose, inkuru ivuga gutya. Uyu munsi ngiye kwinjira mu nkuru yo mu Bugande ahantu mu itorero rya Methodiste ini. Iryo torero niryo tugiye kuvugaho aya masaha. Rero murakaze, abankurikiye mukomeze munkurikire, gira tukomeze turebe uko amakuru ari kuvugwa kuri iriya torero rya Methodiste ini. Amakuru aravuga gutya, aravuga ko iriya Methodiste ini yo mu Bugande na Buragara, hariya hantu ririya torero ryafunguwe n'umugabo utuye Amerika, umugabo w'Umugande niwe ushinzwe ririya torero, uyoboye mbese iriya mitonde. Ariko iriya mitonde si naryo ryonyine ayoboye ngo mitonde amakanisa ibihugu 8. Izo bihugu 8 nibyo uyu mugabo w'Umugande ayoboyemo amatorero ya Methodiste. Urumva ngo ni umuntu w'umukire cyane, ufite n'amakanisa ayoboye cyane. Rero iri kanisa rero ryo mu Bugande rya mitonde rikaba rifite umubishopu waryo waritangiye hariya witwa Gatware niwe watangiye iri kanisa hariya mu Bugande. Ku bantu bazi ino nkuru rwose, wenda hari abantu baba barayumvishije kuba tuye hariya mu Bugande, kuko nibo iryo torero abaririmo bazi ino nkuru. Mbese niwe wayitangiye uwo mubishopu, ariko akaba yungirijwe n'undi witwa Mwungeri. Uyu Mwungeri rero akungirizwa undi mugabo nawe bita Karori, umupasiteri wundi bita Karori. Uko niko bagendaga bakorana. Noneho uyu mugabo Gatware agirirwa amahirwe agenda aja Amerika. Nuko ariko uyu Karori akaba murumuna w'uyu bishopu Gatware, ni murumuna wiwe. Rero nk'ingene mubizi namwe, umuntu ugukurikira, umupasiteri ugukurikira niwe uzusigira inshingano, kuko niwe nyine wari ugukurikira. Nubwo uyu yari afitemo murumuna wiwe, tiyamusigiye inshingano bitewe n'uko amatorero nyine namwe muzi uko bigenda. Tiwo kwa muvuga ngo uramusigira ngo uko muvukana ngo musigire za nshingano, kandi hariho undi muntu wari ugukurikira. Icyo kimenyane mu kanisa kiza kibamo. Rero uyu bishopu Gatware afata inshingano zose azisigirira Umwungeri. Uyu Mwungeri rero amaze gufata inshingano, nicyo gihega hatangiyemo ibibazo mwagiye mwumva, biriya bibazo by'intambara zose zabaye. Ati ibibazo byagenze gute?
uyu 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 mwungeri uyu mwungeri bari bafite ririya kanisa ryabo, bari bafite mbese ishyirahamwe riza rifasha abana ngo batishoboye. Biriya bya kompasiyo ndango murabizi ko ziriya za kompasiyo zikorerwa muri Mitonde, kuko ari naryo naje nzi ryagiraga rigafasha abana batishoboye. Urumva mbese bari bagira nyine bagafasha abana b'imfubyi, abana batishoboye, aho bagasubira kandi bakagira gute, bakagira na salo ikora nyine imisatsi y'abadamu, ngo harimo na kinyonzi, aho bagasubira kandi bakagira kandi abatayeri, bakagira imashini nyine z'abatayeri nyine. Ibyo byose ni ibikorwa ririya kanisa rya Mitonde ryagiraga. Mbese urumva ni ikanisa ryari rikomeye nyine, rifite n'umuntu ukomeye nyine, uwo mubishopu nimba nawe umutware wagiye nako arashoboye. Aho uwo wundi w'umugande nawe urireba nawe n'undi mugabo nawe w'umukire nawe ushoboye. Urumva bari bafitemo ibikorwa bikomeye. Nuko bukeye bwaho uyu mugabo basigaye inshingano mwungeri ngo yamatangira kuzanamo amanyanga. afashe ya saro ngo arayigurishije, ibyuma ngo agiye ateza arayigurishije irashira. Aho afata bino by'abatayeri, imashini zimwe agenda agurisha. Murumva noneho uyu wabo ngo ageze aho ngaho kandi amaturo batura ku cyumweru, murabizi kuko amakanisa azagira ituro batura rikagenda rikemura ibibazo by'ikanisa z'amakanisa nyine. Uko ikanisa ikibazo cyabaye barafata muri ya mafaranga bagende bakemuze ibibazo byabaye. Ariko uyu mwungeri we ngo akaba avuga ngo amafaranga nazoza atugwa bazaza bayajana iwiwe. Nuko amafaranga akajanwaga kwa mwungeri. Noneho uyu Karori abibonye, uyu pasiteri wundi Karori abibonye, noneho abona ko n'amafaranga ntayo bafite kuzuza bakoresha ibikorwa byo mu rusengero. Arabigaya abibwira uwaboga mu pasiteri, ese yewe kuri mu gufata amasadaka yose ukayatwara aho na bino bikorwa bindi mpaye mbona uhaye ugurisha, ikibazo ni ikihe? Hari n'abari barabivuze mbere, baravuga kuko imodokari yaguze ngo yagiye ayigura muri ibyo bintu nyine yagurishije. Ariko abandi bakavuga kuko ari abakirisitu biwe bamuguriye imodokari. Tutarageraho imodokari rero, nuko ngo aramubwirega ngo amubwirega, ntama batangiraga gushwanaga, atangiraga kunanizaga uwabo. Nuko uyu mwungeri rero atangira kuzamuhaguruka mu rusengero akavuga kuko uyu umukurikiraga nawe atari umukirisitu, ngo ntabwo ari umukirisitu, mbese batangira kumunenga. Ariko uyu mwungeri ngo akaba afite agatsiko kiwe nyine k'abayumbe, abigira abayumbe bamwe ngo atari nabo, ngo bakigira abayumbe ukuntu. Muribuka kuko hari akavidewo kigeze gucicirikana ahantu hanze, murabizi abakabonye barakabonye, kavuga hari umuhungu nyine wamuhaguruka mu rusengero yamabwira abagore bari bicaye aho ngaho ngo niko mwabagore mwe, ngo mwebwe ngo mwabagore bariho ngo bagiye ngo gupfakara ngo muri mwebwe, ariko mwabantu ariko hari abayumbe benshi igihe noneho nabo basigaye bakora igitangaza. Ariko abantu baza bagenda noneho n'ubukristo batabufite bakaniyubaha basi. Umuntu w'umukristo ni gute nimba uri umuyumbe? Tiduhakanye kuko hari abayumbe badahari, hari abayumbe nyakuri bahari kandi bahagaze mu kuri. Murumva
hakaba n'abandi nabo b'abapasiteri nabo baza bata inshingano zabo bakaja mu bitabareba, bakaja mu bintu bidafatika rwose. Ntabwo tuje kunenga abapasiteri n'abayumbe, reka reka, tuje kunenga ba bayumbe batari nyakuri, n'abajya abapasiteri bandi batari nyakuri, nibo tuje kunenga, ko murumva. Ariko abapasiteri abahagaraze mu kuri, mukomeze muhagarare mu kuri, kuko ukuri kuza guca mu ziko ntigusha pe. Nuko wa mupasiteri ngo arangize ga, biragiye ga, bigeze ga kuri wa mukuru uri kuriye w'umugande utuye hanze. Baramubwiye ati yewe, ikanisa ryagize ga ibibazo, uyu mwungeri yagize agatsiko kabo gatera ibibazo mu rusengero, none ga nutareba neza ikanisa rirasambuka. Wa mugabo ga w'umugande niko gagutegeka, aravuga ati noneho kubera uno mwungeri ari wari uhagarariye ino paruwasi, rero jewe ndamuzamuye, yohereza delegasiyo yiwe iraza iravuga ngo uyu mwungeri uyu munsi muhinduye seretanda. Abantu babaye muri Mitonde barabizi, bazi seretanda icyo bivuze nyine, niwe mbese niwe ukuriye andi amasekisiyo yose nyine, twebwe twazita ngo ni sekisiyo nyine. Mbese urumva niwe uba uri ku ijimbo, niwe uri ku ijimbo, bamugira agaseretanda. Nuko bamaze kumugira agaseretanda, noneho ga ya maturo ga kazabaga akinyuraga kuri mwungeri, twa tundi twose tw'uburiganya tw'udufaranga duturuka hirya no hino ntazosubira kutubona. Utwazoza abona gusa ni twa tundi nyine twavuye mu masekisiyo nyine bija ku ijimbo, nitwo dufaranga azaza abona, kandi natwo tuba twanditswe turubura ibukuru. Nuko noneho uyu mwungeri ngo abibonye, abona ko bitovamo, yama yanga, aravuga ati jewe sinshobora kugira gute kuba seretanda. Uyu Karori ga niwe ga bari bagize ga ukuri ino tuzi ino paruwase ga, iyi Mitonde nyine yahariye nyine na Buragara. Nuko noneho ngo arangije ga arabigwanyije, aravuga ngo sinshobora kandi kuba seretanda. Ariko umuntu bo muzamura bakamukura hasi bakamushira hejuru akabyanga. Ariko muri kino gihe Mana yanjye, ko barakuzamura bagukuye hasi, bagukuye kuba umupasiteri usanzwe, barakuzamuye mu ntera, noneho ugiye kureba amasekisiyo arenze angahe, ukabyanga wewe ugakenera gusa ngo ugume hahandi. Ni ukubera iki? Nimba atari ako gasadaka nyine kari gasigaye wumva ko ukeneye, utwo tundi two kumva kureganya abakirisitu n'abanyu bapasiteri aho, nimba atari byo wari ukeneye, kubera iki wari ko wanga kuba seretanda? Ko murumva? Nuko abantu bakurikiye mukomeza mukora iki? Ni ukuri hano ariko amakanisa asigaye arebwamo ibintu biteye ubwoba birenze. Nuko ga noneho ngo abyange ga bitera kandi akavuyo, yamusura kandi agaruka ngo ngo paka agomba kuba ari we uba pasiteri. Noneho ngo hafashe kandi agatsiko ngo k'abagabo bangahe baragiye bageze kwande kuri uyu mugabo w'umugande, ngo aravuga ngo nyabuna nagarure mwungeri ari we usubira kandi kuba kandi pasiteri wa rino kanisa. Nuko umugabo w'abandi se wega w'umugande ntanazigaye amatirimukanya y'abanyamurenge, ntabizi byo mu makanisa, ntabwo uko muza mubona abanyamurenge bakorana n'abantu bandi b'abanyagihugu ntibaza bamenya amatirimukanya yabo izo baba bakora. Nuko noneho ga barangije, uyu mwungeri arasubiye kandi atangajwe kandi kuko agarutse, ngo agaruke ga kandi ba bakirisitu bose bama barasara. Ko murumva? Bama bavuga ati noneho ngo hama hagenda abandi bagabo, ngo bama bafata abagabo bangahe
bama bagenda na hariya mu Bugande ku ikanisa ry'Abagande, barababwira ati noneho ko mwanze kandi mukaba mwarakemuye ikibazo kikaba gisubiye kandi murakigaruye kandi kiraje kandi kiragarutse kandi mu rusengero kandi abantu hariya nibicana timukazavuge ngo abantu bapfuye gute, ariko ibihari nuko abantu bagiye kuzicana. Ko murumva nuko bafashe wa mugabo arahamagaye kandi afashe delegasiyo yiwe yatumye igenda kuja kureba ibibazo bafitanye hariya. Noneho bari basigaye bicara abo mu ruhande rwa Mwungeri bakicara nabo mu ruhande rwa Karori bakicara bakaza bapanga ngo bamwe barahagarikira abandi bigisha, abandi bahagarikire abandi mbese nayo niyo bari basigaye babamo. Igitangaza uyu Mwungeri abakristo yitwa ngo nibo bari bigize abahanuzi ngo bakaba bahaguruka mu rusengero bakaba bavuga ngo wewe wa mugore we ngurumurozi hemye ngurumurozi komana yaje ese wewe wa muyumbe we iyo ubonye nimba hari umurozi urimo tiwogenda kumubwirira hirya paka bivuge mu rusengero abantu bose babibona. Simbihakana kuko abarozi batabaho, yego babaho, ni ngombwa ngo wamuhaguruka wamuvuga mu bandi uvuge mu bandi ngo wewe wa mugore we ngurumurozi muhanuriye umugore w'abandi ngo n'umurozi, muhanuriye abana b'abandi. Hariho umwana witwa ngo ni Azafu, ni umwana w'umusore w'umuririmbyi kandi aranaririmba ukumva nyine urafashijwe kweri. Hakaba n'undi mwana w'umukobwa ngo ni Sandra, nawe n'undi muririmbyi nawe cyane ukomeye. Bano rero ino timu ya Mwungeri iragenda irabaharibika ibashiraho ibyaha bitariho, ibashiraho ibintu bitavugwa. Ko murumva bama babatenga barabahagarika, mbese babahagarika mu nshingano zose. Abana bamwe bari konditeri, abandi bari bafite inshingano muri korali, baragenda barabahagarika. Ko murumva mwa bantu aho tugeze amakanisa y'iki gihe bisigaye biba nkaho ari kunzi. Ko murumva bama babahagarika, abana bahagarikwa mu mirimo nta kintu na kimwe gutya bazira, habe na kimwe ntacyo bari bazira, kubera amafuti y'aba bantu abangaba. Bano uyu Mwungeri yari yariyegereje aravuga ngo nibo bayumbe kandi atari abayumbe. Ese reka nkubaze wa mugabo wahagurutse ukabwira abandi ngo mwabagore mwebwe mwese ahangaha benshi mugiye kuba bapfakazi, wari ufite gahunda yo kwica aba bagabo babo? Tubaze tukubaze wowe wita umuyumbe ukamenya ngo bano bagore bose bari hano bagiye gupfakara. Uko n'Imana yari yakubwiye ngo bivuge kuko bagiye gupfakara, bose bagiye gupfakarira rimwe, ko batarapfakara ariko Mana yanjye ntibarapfakara n'ubu baracyahari. Hari ibintu bimwe bigomba kuvugwa, mugomba kuza mwiyubahisha, mukiyubaha mukaza mureka kubivuga mu makanisa. Ayo ni amabetize yo hanze udakwiriye no kuza kuvuga ngo uhagarare ku gatuti uvuge. Banagukurikiye neza, bakagukurikirana neza, bakakubwira ati ngahe vuga, uzane ikikwereka neza igihamya kuko bagiye gupfa. Ese wozana igihamya cyangwa wenda waba uzi hari impamvu wenda ubivugira kuko wenda haba hariho abantu bagiye kubica. Hari ibintu bimwe mugomba kuza mwirinda kuvuga kuko siko byose amakuru yose mugomba kuyavuga ngo mwama mubivugira ahangaha. Uwo kubwira ngo zana igihamya cy'uyu mudamu ko ari umurozi wakizana. Ko uburozi nabwo nyine tuvuge burahari, sinahakanye burahari ni ukuri, kuko na Bibiliya irabuvuga, uburozi burahari, ariko nta
nta gihamya, kibazo baroga ngo ku manywa baroga ngo nijoro, ubwo wozana igihamya cyabwo ukavuga ngo naka wewe uri umurozi wagutse mu rusengero gukoza abantu isoni gusa mu bandi bakirisitu ngo naka wowe uri umurozi. Bagutumye igihamya cyawe wobozana. Hari ibintu bimwe mu makanisa mwebwe mwita abayumbe mutari bo mugomba kuzoza mufata akanwa kanyu mukaza mureka gufata akanwa kanyu ngo muse gusa mupfe kumva ibyo mwatekereje mu bwenge bwanyu ngo mwaje mubivuge gusa, ntabwo ari byo. Ntimuzaba muje gusenga, muzaba muje gukwaza abandi. Hari ibintu bimwe bikwiriye gucibwa mu makanisa, bikwiriye gucibwa pe. Ukumva umuntu avuze ikijambo mu ikanisa ukibaza uyu muntu akivuze yatekereje, akivuze kweri azi kuko gishobora gukwaza n'abandi bantu. Nubwo gatuba turi mu makanisa titwogendera muri ruyenge ngo y'umwuka ngo twamatunanirwa no gushira ubwenge kubi. Reka uko ubwenge buba buhari tuba dufite n'ubwenge butekereza bukavuga ngo se kino kintu n'umuntu avuze kweri gifite gahunda kweri. Aba bayumbe bamwe bari bari kumwe na Mwungeri, bamwe baragiye ubu nyine bamwe ntibakihari, bamwe baje no muri Kenya, abandi ngo bagiye mu Rwanda, ubu nyine ntibakiri kumwe bamwe. Abenshi bamwe kandi bamuvuyeho baza kuri uyu Karoli nuko ngo habe kuri ino minsi ingahe niho kandi ba bantu bicaje ya delegation yari yatumye wa mugabo yabonye kuko inshingano zigomba guhezwa, paruwasi igomba guhezwa uyu pasiteri witwa Karoli. Umugabo w'ukuri, umugabo uhagarara mu kuri, umugabo utagendera mu kandi kajagari ko kuvuga ngo wewe ugiye gupfa, wewe uri umurozi, wewe uri ibiki. Reka umugabo uhagaze mu kuri niho yagaruye kandi agarura babana arabazana kandi baratangira kandi batangira kuranisha no ku cyumweru mukurikirana amateraniro yabaye nibo bakabaranisha nk'abantu, nibo bakabaranisha. Abo bana bonyine babarira baturika bakarira mu makanisa, mu rusengero bakarira bakavuga ngo Imana ishimwe ko dushoboye kandi kugaruka kandi tugahagarara ku gatuti kandi tugasubira kandi tukavuga ngo ko turavugira Imana natwe twari twaratawe inyuma y'itorero. Bari mu ikanisa ariko mwabana mwe nabashimye cyane, muri abana b'abakristo n'ukuri, muri abana b'abakristo, abana mutifashe ngo musoke mu ikanisa mugende muje mu yandi makanisa kuko ntimwari mubuza ahandi muja kuririmba, kuko ntimwari mubuza ahandi muja gusengera. Ariko abana barahagarara baravuga ngo ntaho tugomba kuja. Iyi myaka yose yari ifite ino ntambara yo muri no rusengero irimo, aba bana bari barahagaritswe ariko baravuga ngo turaguma dushikame gusa kuri mitonde yacu, turaguma hano mu rusengero rwacu ntaho tuje. Ku cyumweru nibo baranyishije babarira bavuga ngo Mana ushimwe kandi kuko kandi tugiye kugaruka ku gatuti kacu. Ko murumva Karoli asa kandi agira gutya arabazana arabahuza, itorero ryasuye kandi kuja ku murongo. Dushimira Nyagasani n'Imana izikorera mu bapasiteri bamwe, ab'Imana izikoresha ukuri kuza kunesha ikinyoma, ukuri kuza kunesha ikinyoma. Murumva uyu mugabo arasa kandi ahuza itorero, ahuza abakirisitu kandi barasuye kandi bagiye ku murongo. Uyuga kandi Mwungeri niwe bagize seretanda ese urasa kandi wange ko Mana yanjye we urasubira kandi wange kandi kuba seretanda kandi none nawe ugira isoni uvuge ngo none sindeka kandi gakuba seretanda kandi ndaguma mpfire muri Yesu, mpfire hano kuba seretanda. Unyugwe niki unyugwe naho bagushize iyo muntera tuzosubira kandi gaguhura n'isadaka, tuzosubira guhura n'isadaka, tuzosubira guhura n'umukristo uwo ari we wese mu rusengero. We gusura muntera iyo nyine kwijima uzoza uhabwa raporo y'ibyavuye muri bano mureka abana bakora imirimo.
abana bahamagawe, abapasiteri bahamagawe, mureke bakore imirimo, bakore akazi bashoboye, kuko usanga abenshi ubu nyine basa nk'abahamagawe n'imirara yabo. Aya, mureka abakora bakore mu kuri. Uyu mupasiteri rero, turagushimiye rero kuba warihanganye, ukihangana ntiwagwanye uyu mwungeri, usange swate wasohotse muri iryo kanisa. Ariko ugira gute? Urihangana. Murihangana, mwihangana nawe mwebwe bamwe abakirisitu mwe murihangana, mwihangana aka kavuyo kari kabaye muri iryo kanisa, mukaba muri ku murongo. Niyo modoka kandi nayo umwungeri yarayiguriye, arayifite, nubwo yari afite abakirisitu nyine yari afite abamukunze kandi bamumugwanirira, nibo ngo bamuguriye iyo modokari. Ariko n'uyu nguyu nawe Karoli nawe arayifitiye, ariko iyo itaravuye mu ntuzi mu bakirisitu biwe, yarifitiye amafaranga yiwe, agira gute? Agura imodokari yiwe. Rero icyo twari tuje kubabwira ni uko icyashimishije njyewe cyane cyanteye no kuvuga ngo reka nsubire kandi mvuge kuri no torero rya metodiste riri hariya mu ntuze mu Bugande, nuko bano bana bagarutse muri no kanisa ryabo, barasura kandi bagaruka ku gatuti, barasura kandi baratengewe mu ubusa gusa. Ni ukuri nicyo kintu cyanshimishije, ndavuga ngo nanjye ngomba kubashimira mwabana mwe, n'uyu mupasiteri turakubashe, n'amavuta yawe turakubashe rwose. Imana ibaheze umugisha, ni ukuri Imana ibahe umugisha. Rero dukomeje gushishikariza abantu bakomeje kudukurikira, mukomeze mudukorere subscribe nubwo twabibabwiye mbere, na share na comment. Turabakunda cyane, murakoze.